okurugira habebembezi b'orurembo enguuto ibiri nizo kutembura busya kandi nibagira ngu nizimwe hazitwire zingamize entunguuko mbyanga ebi kandi abatura b'ebicweka ebi batunga akamwenya aha matama bwanyuma yakansa okushara mu kuzikora. Mbwenu imwe ninyenda kubasiima munonga okushanga ngu nanomuri ebyo byona mugumire mwino kugira ki okugumisiriza nibagira ngo mukugumisiriza naharga mwo kugira ki okuhangura nabanyinaha honari bumugabi narga kacika niba witaha yaja timbwe n'urugudo rwaza kuzaha atinye kinaza gukora naza kutandika kurita ba investor iza bakakora bakagura kunini nambwe nhatimwe kambagambira akakora mubanze mwegumisirize mutakaguza amataka ganyu nkete fire yisirweje tugumisirize bayeza kurabyaho umuhanda nuza kuriva rigita. Enguuto ezi nizija kukorwa abakozi ba kanso n'ebyoma byayo kandi omurimo ogu nigwija kumara obwire butarakiguriye amezi 2. So ninshaba ngu to avoidinge corruption tendencies tukore ebintu nk'ebyo abo kuba ekintu ntwende ekintu ekiri permanent. So ekintu kyakiri permanent bakobushaho igana tokwihaho ukakozesa 5 abo kuba materials zitakumara tubanchimanyisa ngo enguuto ntuje kugaruka tushanje biri ibina byonka after 1 month. Kubanga kati wali plan ey'omulembe yosobola okuzimba ennyumba ng'eri kutetudde ku eka namba nobera mu n'ebibala nobera n'ebimuli abaana bye bazanyira byonna ebiri recommended for development mu kibuga kati bigenda kubeera mu bitundu bino eri mu kibuga emizigo biki buli agaga wadde tagenda kusigala mu muzigo ayagala agendeko awalungi ekikulu n'okubongera mu tukabakorera ez'enguuto bakakorera bakabona uko batambura. Enguuto ezo n'oruharuza akabwekere road rw'oburingo bwa kilometers 3 n'obutenyozo 79 omuri Mbarara City South orukuza kumaraho $1,545,353 hamwe n'akakika Adram Road orw'oburingo bwa kilometers 4 n'obutonyezo 2 omuri Mbarara City North kandi oru noruza kumaraho $1,737,220 aha bwa TV West ndi Agacencwire.